iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Sos, kastam ka dilatan, Bek. Nga, anya, tatang. Imbis ko mangagsapol ka iti trabaho. Igsapsapol akmat, awan mat nga ron, mapiro ka. Pasig mat nga awan, bakante. Anya? Unmat, daman mapiro ka abakante. Nakadumat ti amuda. Kasapulan damat ti experience. Isu daytan, tibagbagakin ka. Nga man na datang. Sermon man na nakunak. Pinagadal na ka ng nagbalog dinaramid mo. Bulakbol, anya nga ita. Saan ka makastrek iti nasaysayat labasait at trabaho? Saan nga rod asumbrag ide iti ulok ti adal, tatang. Ay, apo, aya. Nadula amin na rason ako na. Isu aday ka, aganos kay ti kastoy ataray, tibiyag mo. Iso nga ron nga agaro makitibak nang tapno. Nagin awal at tibiyag ko nga oray saan nagtrabaho. Sino ba tababay tagtatak kunking ka? Us, yulam mo, tatang. Nobya ko ni Gemma. Anya? Mga opisina. Iso nga ito nag-asawa kami. Awan parikot nga uray isulaang ti agsapol. Apay naliday ka manan. Nakaturong iti nalawa at tao ti imatang mo. Sorry. Oh. Hindi ka di nagbasula? Awan, at dalaman lagip ko. Di ka di manan napasama ka dagiti naganakin ka? Well, nagsaam din napasama ka dakwada. Nagkindan talaki tingot na napukaw iti biyag ko. Nabati ang agmay-maysa. Tagmay-maysa akong nga anak. Nabayagan day di napasamak. Mas apol nga awatom ko man ti amin. Lipato mo ti nasam napasama ka dakwada. Agmubon kan. Nalaka ngay baga ti kastangam narigat kayam nga awaten. Ang may sako ni titay ti abiyag. Anya ko matipagdanagam. Adda akmat. Saan kanto abay-bayan? Sorry. Ngam narigat ti mang namnama lang unay. Nangarunak kat saan tamot nga kasawa. Oh, di agkasartan. Ladingitak. Ngam sa anak pa nakasaganay ti dayta. Gemma, ay ayatan ka. Mariknak mat kiti. Ngam, sa anak nakasigurado ka na ka. Amang anodong tengto ti aldaw nga ikalang naknutlaan. Ulitag. Dinto mapasamak dayta. Ikarik. Nalakati agkari. Ngam nagduma iti aramid na maminsan. Katsaan ko akayat kan amang ano saan ko amalabanan tila tingit ngit din na numapukaw ka. Gemma. Si kalangan tinamatbati agamang munod. Makunak amang ipatpatag kanya akpik. Kat sapay ko ma. Dadin to agbaling nga umpaw dagiti karim kanya. Anya man day takanta adengdengga kun jay mabalasan ko. Ko auntie, pangliwliwak man la iti bagbagig. Ti panagdengdeng ko iti kanta, manipod dito yung cellphone ko. Malaglagip mo ka di manan dagiti nagannakken ka. Uy, auntie. Adda mo ka pamuspusan tapno maiwagsak mo tila dingit amarikrik na. Anya day ta, auntie? Dandanin maumpot ti bakasyon ko manipod iti trabaho ijay Dubai. Kat among ka di nga danapin ka sa dami nga inyawag kanyak ti busko. Anya day ta? Nag-resign gan ti duapay akadwami a Pinay kan Indian National. Kan jay kadwami di opisina kat ijay balay da boss. Ah,
Kasta ka di, auntie? Ay kat ko na sumapulak ka no iti kadwak nga agsubli. Ha? Kat si kanti kuyog ko, iso nga tignay kaitan. Kaduan ka amang ipag nakadag iti papeles mo. Adaman damagakin ka, Vic Barok. Anya day jay, tatang. Kasano ka pudnom kan Jima? Napudno ak, tatang. Nakasaganak amang ikasarkan ko ana. Nulakit din takayat nan. Amom, nagasat kalaunay king kuana. Agmay sangana. Ket adamet basit tawid na kadagiti pimusayan anaganak ken kuana. Mok, tatang. Iswasan mo kumaapagang angawan laang. Kasan apag ang angawak? Kat nabayag kami nga gayan ayat. Hindi pa ilaang si bibiyag dagiti naganakken ko ana. Wen, nga masapol ngagtrabaho ka mo. Ha? Saan kalatan amang namnamal at takin kuana? Wen, agtrab-trabaho ak met. Di panagbarbartek mo ka di ibagbaga matrabahom. Nay, saan mo't ata? Sos, ibagbaga akon king ka. Dakdakkel ng bagim ti babawim to. Numapukaw mo ni Jima iti bag mo. Gapo iti bisyam. Saan mo't tatang? Basta, sumapulak iti trabaho. O anya ti planom, kasano ti balay mo? Auntie, Nabayag kaya mo tin nga agayan ayat kini Vic. San ka di? Si bibiyag pa ila dagiti naganakin ka idi. Wen, auntie. Katamok ang magustuhan damot para ken ka. Kasta nga ron. Nung at agkasar kayo nga ura iti huwes wenno mayor laeng. Anya? Wan, tapno iti kasta ada patalga daminton adakan iti adayo. Agkasar kami? Agdan na kami ti sumagmamanungal daw kalpasan na pumanawak. Wan, Numasiko ganak. Kasano pa yung agsiko ka di abroad, auntie? hunan niya. Ay, sadyak kayat, auntie. Saan nga umdas sa pagtalgadak ti relasyon mi? Iti day tangaramidag. Taori agkasaro na agasawa kami no agaramid iti kalukwan. Mabarin lagta. Kat kasano nga rod? Kaya't ko ti umadayo anawaya. Kan panawak mo't anawaya. Iti kasta, nalakalan ti panagsinami no bilang. Pasensya ka na. Awan latati, nabiro ka katrabaho. Pasingawan bakante. Kasta ka di? No daman makita ka bakante. Kaya't da, nagturpo City College. Ken with experience. Naitamin ti dakas na ita. Taawan na turpos mo, gapo iti panagbalong. Uray sana ka nakaturpos. Ikarigatak ti sumrak iti trabaho. Kababayin mo't ken ka, no si kanto ti adda trabaho na kat siya kat istambay. Uy, agsapol ka iti trabaho. Tapno duwata nga trabaho. Kat makaurnong ta iti pagkasartan to. Namnamaam, Gemma. Saan ka sumardeng agbiro? Wan, takayat ko mo't ti maikasar iti sango ti altar. Uray syakmat. Kat ulitak. Saan ka ngagdanag? Aramidak ti amin nakabalat. Tapno makastra ka kiti trabaho. Ipakitak ka. Akabalan ka abyagan. Kan ipayan iti nasayahat abyag. Adimang namnama iti tawidan. Anyi, nagmalmalam ka nagsapol iti panggedam. Ngam arak tinasapulam kasta. Ano? Ay apo ay isumad na bartek ka manay. Nya na bartag. Saan mo't tatag? Nakainumak labasit. Basit na. Agbasing-basing ka na magna. Isan mo't sige tatang. Malatiwak man ni Jay. Ayan da Gemma. Mapan ka pa'y langi jay din to na bartek kan. Nangarod ko ma. Awan mo't mangiparit.
Nagbain ka kumabot king kuana. Nagsingpot. Ita bartek ka man. Oo na itabarte. Budno ba? Maparakit din. Sermon kayo mananak na. Ika pa lang amin, nagpade o nagpastor ide. Tapno legit kayo nagsermon. Anya. Nabartek ka? Saan? Nakainumak lang. Pinagusto ka lang nagitibats ko. Ano sa rakak? Kunaklan o nagsapol kay ti trabaho. Isumat. Nagkikita kami. Kat pinagusto kita. Nagshot kami. Bayat panagpipinadamag mi. Kuma, Hmm. makastart ka ni ti trabaho tapno makaurnutan. Makaurnong tayo ti pagkasarta ti kayat ko asawan. Tano siyak lang. Diyak masigurado makaurnong. Saan ka nagdanag? Sumapulat. Aramidam ko mavik. Tadyak kahit mapukaw ti basit ang natawid ko kadag itinaganap kanyak. Saan ko akayat? Basta busbusek latan day dyan. Sikat makama. Isok nga hasim. Magbiro ka matiti trabaho Saan larita agbarbartek ti aramidam? Saan na nasaya ti kastaw? Nukas jay matlaang ti boyfriend mo, umanugot kan iti singasing ko. Ipagnamon dagiti ka sa pulam a papeles, tapno makapaggidantan amapan. Wen saan ti? Ang mga nuyalang-alang matnibik ti agsakol iti trabaho na. Tanam namaan na titawid mo. Saan mat siguro? Kan saan ko may palubos nagbanag awan ka is kan tinatawid ko kadag iti dadakil ko, auntie. Husto ka. O sige, auntie, mayata kon. Ipagnakon ti requirements ko. Katanya ti planom, ipakaamumon kinibik daytoy? Saan pa? Ibagak to siguro into nag-flight tan. Ita a panawan. Sana nanas ka ngagpili-pili kay ti trabaho. Nagdoon nakatsang kamot nga ro na nakalpas iti kursong. Nagkrikat mo ti kasto yan. Basol mo mudla nga. Tang. Binagadal na kang manya tinararamin mo. Nagbalbalog. Oh. Saan nga ro asumrag ti adal iti ulok idi? Iso asan kang nagreklamo ita. Numarigatan ka asumrak iti trabaho. Kang runante amin, san ka nagpili-pili? Nyamot ti kastoy. Nyamot ti kastoy. Sika ti lalaki, kat masapul asika, ti mangbiag iti pamilyam. Atang. Saan mong ipabaklay ti amin, itagbalin nga asawam day ta pagrebengan. Tamang ano day ta ti panggapuan na amang isinaking ka, no makita na asan mo akabalan, ti pamilya, ha? Nakarubbat ka ka din. Wen, tatang. Ano usam, ti trabaho mi jay? Kumakat nalaglagan at trabaho ti tad kanyak ti engineer a kontraktor yo, tatang. Nalaganan ta chiker kan budigiro. Ang muray timekeeper laang. Anya? Ay sumardeng ka man. San ka ngagpili-pili kung nakmat? Agyaman ka kitday. Tasan ngagkiwari ti semento ti trabaho. Anya? Ay sus, day takat nga tantisan ko akabalan, kunjak maanusan. Saan nga mo ni Vic? Nga ipagpagnakit ti papeles ko nga agabro, auntie. Bayam dita. Nga mamkag. Gumuran to laki tino apay adyak impakada kan kwa na. Masakol pa lang aya. San kayo pa'y matngagasawa? Ay, wan matkit diya. Nga makayan ayat kami. Nabayag kami niyang kaya na yan. Ay, amoks. Saan nga amin na planong kat ibagam kenkwana? Ha? Kan kasjay namat nga rod. Kasla di na ipasnak ti agsapol iti trabaho na. Auntie. Amangan no kasjay lang ti ibagbaga na tanam na maun na ti maurnong mo. Ay, saan mo tin Ay, ayatok ni Vic. Ngam nagbaling nga responsable sa anak among deng ang makisina kan kwa na. Dahit ti rason mong to kenkwana.
Tangay saan na nga ipasnak ti agbirok iti trabaho na. Agabrood ka tapno dakdakal ti sapol mo. Kat makaurnong ka iti gastusan nyo nga agkasar. Agawag ti talkan ni boss. Apay nga ta. Agaro. Hello? Hello, Manang. Kumusta kayon? Daytoy nasaya at mat. Ni nakawag ka man. At nangamin bilin ni Boss Kanyak. Anya dayjay. Kaya't na masigurado nga at nakaduam nga agsubli dito Manang. Ay, adda narugyan min ngayon pag nadagit ti requirements na. Kasta ka di? Wan, urayin mi lang arumor ti passport na. Ay kat nasaya tangarod no kasta. Kat no rush pa'y nga ruden ti inalami. Nangin na lang angam, okay lang. Gusto, namin kasapulan launin ni Boss ti kadwa tayo iti opisina. Ni, kahit mo sawon, opisina ti pagtrabahuan ti ikuyog ko? Wen, kaya't na kumapay nga rod nga umayak dita. Tapno kaduan ka nga agsapol. Takayat na, tagitay amam ti alaan tapno saan na parikot. Ay, sure. Awan parikot, takaan nakak iti kasinsin. Wow, kasta ka di? Good. Kasinsin ko day di nanang na. Alangarudan Manang, isan jo adagos ti photocopy ti passport na. Wan. Alangarudan, bye. Bye. Ayos nga ruden no kasta. Ay, tinasayaan. Kasaritak ni Gemma. Anya ti kunam? Kumuyog ka kan ante medyo abroad? Wan, kinapod no na, narugya ko ng ipagnadagiti ka sa pula kag papeles. Kasta ka di? Sige, no, dahi ta ti plano. Kaya't ko makaornong ta. Tapno, adda pagkasarta. Awan maaramidak. No, dahi ta tinamnama mapagsayatan ta. Agananad ka kuma, nang runa kat adayo akto ni ti denam. Talaga, katorisi ka, gananad kamot kuma. Ngam amangan nga niya ti aramidam na dako ni ti adayo. Apay ko mga aramidak dahi ta. Ay ayatan ka, Gemma. Si kakat si kantula ang tiinak ayatan. Ikarik dahi ta. Agyaman hakno kasta, Vic. Kaya't mo asawan umadayo ni Gemma. Wan tatang. Tapno daras ka no makaurnong kami iti gastusin min tungag kasar. Kan para iti masakbayan mi. Dayta, ti bagbagakin ka. Tatang. No kumataan na talaga na trabaho, masaanan anaskan nga umadayo. Wan nga rod tatang. Tirigat na dayta. Amangan no makasarak to ijay iti adayo anasaysaya at ngamsi ka. Kat isukat na ka. Anya? Saan nga adayo ang mapasamak dayta? No saan ka nga agsalukag? Kwa? No kumata adda na talgad at trabaho. Panagkunak kat saan ang napanunot ni Gemma ti umadayupay. Addaan mo't itinapintas at trabaho ditoy. Ken kas na kunak. Addamot basitawid na kadagiti nagawan adadakkel na. Kem, pampanunutin na siguro nga awan na saya at abanagan ti biyag na no agtali na ditoy. Taawan mo't nga rod na talgad at trabaho. Kapilitan, aday ta tinapanunot na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kalintagan ni tatang. Ngaman niya nga rod ti maaramidak. Ngam timbaga ni tatang. Saan mo't nga ta marami ni Gemma ti mga isukat kanyak? Saan ang mabalin? Ang mapukaw ko ni Gemma? Hello, Manang Mila? Rudy, nakawag ka man. Kumusta ti processing ni... Anya tinagan na itayon tayo kaanakan nyo?
ni Gemma. Wen, ni Gemma. Kumustan? Maalamin ton bigatan di passport na. Nasaya at nga rod no kastamanang. Picture nyo. Kat isan nyo kanya kiti email ko. When iti messenger ko latan. Sige. Tapno, maprocess mi matan dito ti kasapulan na. Ti working visa, kan ti plane ticket na. Wan, kasta ti aramidan mi. Kaya't nga rod ni boss, makaumay kayo ni ti kabitan na panawen, manang. Kasta ka di? Wen, manang. Sige nga rod, manang. See you soon. Bye. Bye. Ay, napintas ti kaanakan ni Manang Mila. Uray video ko lang tinagkitaan mi. Makitak anapintas. Ay, saan ko pa'y gayam anay baga? Taga kabangibang lang a barangay. Aya? Wen, kailyan tayo. Nagkaadalan kami kananang na ija Memorial School ija ili. Agasam day ta, kasla na igagara, nagamaam mo kayo. Saan ana igagarat? Aday di panagkita mi ija ili iti nanang nakat na istorya na kanyak nga aday ija abroad. Ti anak na. Wen, kahit nasaw akayat kumat amapan agabroad ta, amapat tirigat ti biyag ditoy. Nang tulong kanyak, nang ron na idiya dati nagikat akadwa da ija opisina. So nagkadwa kami iti may sang opisina kan iso tital kan ti boss. Kasta gayam. Wen isungawan ti rumba nga pagdanagam. Agyam anak no kastaan ti. Kan may sa barupay ni Rudy. Nasingpet at talaga. Kumusta ti application ni Gemma para abroad? Saan ko pa yan nadamag, tatang? Hanggang naipagnanan dagiti kasapulan na papeles. Amombik, adda pa nagduaduak iti relasyon nyo. Anya? Narigat ti agin na dayo nga agayan ayat wano agasawa. Tatang, Kaadwan na nga min ti marakrak a relasyon kasta. Agayan ayat man wano agasawa. Ano saan man ati mabati ti makaaramid iti madi. Tayo umadayo. Iso apagangayan na. Agsinada. tatang, saan lang matadagitagin na dayo ti kasta? Wen. Agam adda adagiti agin na dayo ti ag problema. No saan ati lalaki, ti babae, ti masulisog iti sabali. Kumusta ti application mo? Madaman ti process na. Adda ni Jai. Nagunagmat din dita sinahe mo. Adda ka ti parikot. Awan. No, adala ko matipan nakabalin namat. Saan ka na dumadayo? Kuma. Nga makita kat mabaya. Sa tanto makaunong. Awan mo't natalagad at trabaho. Ha? Orisyak. Nada pa nakabalin na. Saan ako mga madayo? Ngam ga po taadamat arapaap ko para ti masakbayan. Kan para ti bangunan na pamilya. Siyempre. Agarami da kiti pamuspusan. Gemma, Kayat ko asakbay nga kasarta. Natalagad ti kasasatay ti biyag. Kayat ko pa yung matarimaan ti balay a pinanawan na tinaganak kanyak. Parenovate ko kuma. pasensyakan. Awan may tulong ko kadag ito eh. Gumsana ka sumarsab ng agsapsapol. Itinasaysaya at trabaho. Malaksid iti construction. Anya pa lang ti sa pulo may jay. Ano samgit din Agono ka. Saan aday talag barbar tekter aramidam. Saan ka ang masaktan iti kasta nga imbagana? Tapos numay. Namin nanong kasta nga agsweldo ka, dahil tala agin inom ti aramidin niyo. Naipasubo nga rod, tatang. Nya ka no? Lumamin sa laeng. Wen, makunam ang naipasubo ka. Angam no linawas latan tunggal sweldo kat agbabartag kayo, saanen ang naipasubo, no di kat makunan abiso dayta. Nyakit ni Ay, tatangan. bukas tamla agawan.
Pumayso ti pagamam ka kapag banagan ti ayan-ayat yu ken Gemma. Dinto mapasamak day tatay. Oo. Ang runa kat agin inayat kami launay. Naistorya kanya tigayam ko ananang ni Rudy no anyamat ti kasasaad da idin ng runa kat nasapaan na ti asawa na. Iso nga agmay-may saan ang isakad karagiti dua nga anak da. Kasta ka di, auntie? Ay nga ming karkarigatan na pinagadal ni Rudy. Aging pinadas na ti gasat na iti abroad. Kat day chay, naging awa ti biyag da itan. Ah, Kan may sa naistoryamat ni Rudy kanyak ti kasasaad da ita. Napadakkel na kanumat ti balay da. Adamot ten nagatang na atalon kan adapay lugandan. naggasatan? Uwan, nasingpot ni Rudy. Loyal kan anas iti trabaho na. Ore awan ni boss, trabaho latta. Saan akas kadagiti daduma? Nagsayatan na tao na kasta. Uwan, ay uwan gayam. Ay ngam, at daman malagip ko kaanakan. Anya day, auntie? Anya ti panagriknam kini Vicky. Napudno nga taken ka, ngagnanaya. Ha? Kaslasan kayo a match iti tunggal maysa. Anya ti kaya asawan, auntie? Napursigi ka amang patanay iti biyagyo. Ngam ti kaayan-ayat mo kat kontenton samot kan iti kasjay abiyag na. Ha? No kumatapadasan na matiag aplikar para abroad. Anya ko mamati apply na. Kat awan mat naturpos na akurso, auntie. Yun lang. Dahil tatirigat na no, pagadalon da ka kat saan mo mat nga ipas na. Saan ko anam namaan? Amadanon ka dito'y balayo. Uwan, nasapa kami ngamin ang nagawin ta awan mat stock me. Kasta ka di? Agluto ha ka, dito'y ka na mga rabi eh. O sige, tapno makapagin ni storyata. Namakuri ka man. Agat-arak ka manin. Nakatagay kami lang basit. Paginanaan kan pagpahimas itikaan. Saan mo kumaakan na yun ang tiagin ti arak? Amang na makaala kay ti sakit mo. Saan nakapagdanagan? Amo kasalwadan ti salunat ko. Sige, nasayat no kasta. Ngam amangan nenton awana kon dito'y minalamot na mabartekan. Saan? Salwadang ko mata sa lunat mo. Amangan nagsakit kay ti kaiinom mo iti arak. Nang runa no awanak to. Awan pagdanagan. Nadala ko mamabalin kat saan kan nga umadayo. Kasi ti kinunak, dakdakal ti sweldo ijay abroad. Kan mabitlaan ti makaornong. Di nakmat nga ron matulungan onay. Tamanumat lang ti sweldo. Inom mo pa iti daduma. Saan ka ngagdanag? Igad ko matiag trabaho. Kati karigatak ti makaornong. Sapay la ko ma. Ngayon pa nagkita kan kay ta. Ita nga dakpay lang dito eh. Kasla, agdwa-dwa no makaornong ka. Anya? Kasano na anak to namang patpatingmaan ngan ka kanayon? Amangan no ultimo agpaaiken ka kat awan pa yan. Amangan no saan kanto pa yan amangan taawan ti ikaan mo. Papo, tama ibarkadam to aminen asweldom. Banat ko nam kadigat agnanayon ti relasyon nyo kinbik. Ha? Kasanon no bayat ti kadami ti adayo kat agbirok iti kasukat mo. Auntie, Kan makabirok kamot ijay papananta. mapanak ag trabaho, auntie. Saan ka da mapanagsapon iti asawa? Wen, kasta ti kunamita. Ngam narabak ti panawon kan gundaway, Gemma. Saan mo ang maibagat ti pasamak ako nada? Sa bagay, gam nabayag kami nga gayan ayat kini Vic, auntie. Awan panggap ko amang sukat kan kwa na. Kasanon no isot mangisukat ken ka kabayatan ti kaawan mo? Ay, adakan kwa na day tananti. Oh, ni Rudy. Hello, Rudy, iho. Hello, auntie. Owen, anti lang tanti awag ko kata kayo ta kabasyumat ni mamag. Adakan ka, ay ngam bumakit ang nawagan na kiti auntie.
anya? Joke lang. Awan anyaman na. Kaya't ko nga may nanasingisingad tayo tunggal may santi. Ay, wun iho. Awan danag. Talaga mo't bumakit akon. Saan nga iti dayta? Angam kasladag lang iti asidag ni mamag no kadwa kayo. Ken awagan kayo iti anti. Sige, awan parikot iti dayta. Mga no, ibagampay kit di nga agpapaubi nga ko no, feeling young. Okay, anti. Awan gayam, nakaawagag ta ipakaamok kada kayo. Nga approve amin ang ti papeles ni Gemma. Agraman ticket yo adwa. Ay, kasta ka di. Mapan kayo lang iti agency anang ilakada kiti travel yo. Kanisudam mat ti mangipag na iti embassy. Mayata. Agitan kayo nanti. Ipatulod mi mat ti plane ticket yo. Ket ag-flight kayo to nito umay alawas. Nagbiitan. Talaga nabiit anti. Taadagor oray nga employer yo dito eh. Agyaman na Rudy iho. Wan anti. Sige nga Roden. See you soon. Bye. Bye. Ipakaamo kini Gemma daytoy. Maragsakan lakit di. Wow! Nagbiita nanti. Aywan. Kasla kaano lang di pa nangalak iti passport ko Iti ang flight tayo. Imbaga nga rod ni Rudy akasapulan da talauna yun. Oh, kasta ka di. Nang ron nagat overdue ti bakasyon ko iti makalawas. Kinat anak mo't ngamin anang ipagnakadag iti kasapulak. Wen, taday tamo ti order ni boss. Kasla ang wala iti damo. Iso nga agpakadakan iti kaayanayat mo. Saanan amalapdan ti adayo. Saanan amay babawi? Saanan amalapdan, Vic? Noy palubos ti apo ag flight kami inton umay alawas. May sa arason no apay akayat ko ti madayo. Ket tapno na anay amay wagsak ko tinasama na pasama kiti biyag ko. Tinapasama ka trahedya kada iti naganak kanyak. Amok amay wagsak mo ti amin. Iti pa naglabas ti aldaw. Amok? Sana kas karina dayta. Isu akayat ko ti madayo. Barang nalaklaka ti pan nakalipat ko iti amin. Gemma. Ulos sa jaknam naman na mapasamang ti kastya kadakwada. Ado ti rigrigat da nang ikalikago mamakapagturpusak. Inkarik kadakwada ano makapagturpusak. Sandan to nga krigat. Ama padasan dan tumutun ti agbyag ang naginawa. Ngamanyak na pasamak. Agpaiso nakaturpusak. Natungpal ko ti karik kadakwada. Awan pa'y makatawan manipod na kastre ka kiti trabaho. Kas jay matan tinapagtanda. Gemma, tunggal banag. Kat na ikaddan. Namapay nga isuda pa'y tinakapasamakan ti kas jay. Nagkamama sa trahedya. May isot na katayanda. Narigat nga awatan ti kinapod na Vic. Kas na kunak. Barang na iti atayok titoy. May wagsak kong tumutlan ti sa managumo kiti barokong ko. Ala, no day tati amom umakapalagan ni Tiriknam. Iso nga aganos ka kumapilahan ha? Aganos ta. Kan agbalinta ko maanapod no iti tunggal maysa. Nagrigatan ti mangiliw-liwag. Iti panagin na dayo umikan Gemma. Kasladyak maibturan tag may maysa. Mr. Pogi, mabalin ka diti. Makitable? Ha? Okupado ngamin amin alamisaan. Sure. Sige. Agyaman na. Anyway, siyak ni Charmy. Oh. Siyakmat ni Bik. Nice meeting you. Likewise. Agmamaysa ka, Matt. Well, pagpalapalabasak lang iti oras. Oh, I see. Can I join you to drink? Awan mo't kadwak eh. Yes, sure. Why not? No, adamot mangipungot kanyak. Ha?
Anya ti kahit mo asawan. Kasanon no umay dito iti girlfriend mo kat pagsilosan na. Anya? Anyway, awan mo't dakas nga aramidin ta. Saan ka di? Yes, sir. Awan panggapuan na mga pa kanya, nukas pangarigan. Nagpintasan. Okay. Tapno saan mo ako naan? Siya akong ti order. Waiter, duwa man around ti serbesa ditoy? Akin ninom ka? Nawan man. Apay, saan ka di mabalin ti uminom? Tikas kanya? Ha? Naamo ti rupa. Ngam, nalaingak nga uminom iti arak. Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakainumak pa itangin ma. Sana ka makatoro ka takos. Sana sumina di panunod ko daya babae. Naglahilo. Nahamutiro pa na. Ngamsan mo apagarupan analaing kuminom. Nung napintas. Natubtubay di pamakina. Nabayog mo ti parokong. Ken bagay na ti medyo atidog. Ken nakariban na bok na. Agraman pa iti ulila kalit na. Anya nga dati kataswan, ti san na apan nakaisi na ti panunod ko. Kana, kaslangat nakakita ko na. San ko lang malagip? Ngam sa anak nga pitot, may sa aparampak when the birthday party. Italag ko ti balay mi ken Kavik. Saan mo ko mabaybayan? Mabalin matiag na dito no kayat mo. Kasta taramidak, san ka nagdanag? Agyamanak. Takas iti planok. Apa man na makaornongak. Parenovate ko. Pabaruak dagiti dadduma. Kan narukupan apaset na. Adaking ka? Kayat ko na nagdanto apag naidanta agraman dagiti agbalintungan nakta. Wow ha? Kailanaan ko ma. Ipatag mo. Taday to'y kat may sa kadagiti nabatpati apakalaglagi pa kadagiti naganak kanya. Amok data, kat saan ka nagdanag? Amin na napatagkan ka kat napatagmat kanya. Agyaman no kasta. Ada ka rin schedule ti flight yo? Awan pay. Ngam iti umay alawasan. O sige. Pangasim pig. Oh, anya data? Saan kanto ko mangin sangpod dito iti sa bali a babae ha? Anya? Ay sus! Anya ko mga gapo, amang isang putak. Yan na sino kumamot isang put ko kat agmay-may saka a babae iti biyag ko. Agyaman no kasta. Tano isukat nakto. Saan ko nga muna niya mo ti pagbanagan ti biyag ko. Siguro awan ton serbi kanyak tet biyag. Kat tarigagayak ton ti sumurot kadagiti naganak kanya. Amom dayawag kung nubilibak iti kinasayaat ni Gemma. Man nakaawat ken natalagken ka. Iso asaan mo kuma adadaelan dayta. Amok tatangan yan. Sana gapo tawan tun dito ikat no anyala ditan ti aramidaw. Ni ka di Sharmi. Agbaling ka di asulisok kanya. Oy, Ha? napaulimag ka. Kwa tatang. Pampanunutik lang na niya ti mapasamak. Hindi pa naging na dayo mi. Amang ano makasara ki Jenny Gemma iti kasukat ko. Panagkita ken Gemma ket saan akas kadagiti daduma nga adda ampang na. Tatang. Fuera de los Buenos. Ngam adda dagiti babae dita nga isuda pa yan ti mangipakita iti panaggusto da iti lalaki. Naka-ready kayo, Nanti? Awan, Rodi, iho. Okay. Sakto timang sabat kada kayo ije airport. Wow. At may sundumi. Natural, Nanti. Ay,
tagsaya atin. Kinapod nung na uray ti apartment apag nadan nyo ken Gemma nakasaganan. Kompleto. Fully furnished. Anya, Umakar kayo nito apartment. Di komportable kayo ken Gemma. magyaman na Rudy Barok. Awan na nyaman nanti. O sige Rodanti. Agananad kayo ha. Bon voyage. See you. Bye. Bye! Ay, apay nga taakas to iti marikrik na. Makarik na aki ti gagara makakita iti personal ken Gemma. Itala nakarik na aki ti kasto iti may sa babae. Diyak may nakita iti personal. Angem, naatraka kon ken kuana. Napartak ti pan nakaasikaso ti papeles dano kasta. Una tang. Sungag plate tanin dun Sabado. Heh, itatawanan ni Gemma amang magbagaken ka. Maaramid mo amin na nakayat mo nang runa iti panagbartek mo. Inyo ka nga. Nay, puto mo ti magbagak. Heh, ang saan ka nga agbidot nga agaramid iti saan to ang magustuhan ti kaayan-ayat mo. Tanalakalaeng ti panangisinakin ka. Ay ayatin nak ni Gemma, tatang. Nabayagin. Nga gayan ayat kami. Ngam san kami pa'y anadaan iti nadagse na parikot. Ako nasaya at laeng Oh, dahito iti bagakken ka, big. Ha? Ang nadamtaramid mo. Taamangan no iti panagtarigagay mo iti sangasalop ket sangakaban ti mapukaw mo. Anya? Nasingpet ni Gemma ket amok apagwadan nga asawa. Nakaredy kan para iti flight Wenanti, nakasagana amin nun. Ada natulagak amang itulod ka data iti airport. Nasayat nga rodno kasta. Nakapagpakada kayo kinili. Wenanti, nagsarita kami ni Didmay. Hain nasaya at no kasta. Kinasarita nga isupay lang timangkita iti balay mi. Aywan narigat no awan mangkit-kita kan agigyan ta nabiit kanuan madadaan. Kaya't na matiagyan ni Jai. Ngam, aday nyo na iunay ko kankwana. Anya data? Asaan ko maamang isang sangpet iti sa bali a babae ijay. Anya? Hello, Mr. Pogi? Uy! Sikawat gay. Mr. Pogi talaga? Ay, saan mo ka di akaya? Nagtugaw ka, Shermy. Kitang kain na. Atan sa ramrambakan. Saan narambakan? Oh, anya nga rod. Di mo ko naan, nabasted ka. Kasla kastan. Tapi nanawan nakti kain na ko. Ha? Kas Jai? Oh, apay, napanan na ni Gemma? Apa mo siya? Katuan. Ada kami lang iti sa bali apurok. Ngam... Kasla nakikita kan. Ngam saan ko amalagip no sa dino ken kaana. Oran siya, namamukan iti may sa birthday party. Ngam, nabayagan lady. Ay kuna akong kay. Kan, napanak ija syudad. Sangsangput ko lang idinapan abulan. Isu matlagaya makastaw na itipo daw ken lapsat mo. Tanagka po kagaya mi Jesu. Uwan, ngam, makaoma mo tijay. Basta ka di. Anya tikat mo inuman. Serbesa lang. Sige. Kaduaan nak nga ron. Tapno dagkanas ti uminom. Welcome to Dubai, Gemma. Thank you. Padyak ang magustuhan dito'y Gemma kaanakan. Putno da ito, Gemma. Awan kayam. Agmerienda tayo pa isakbeng agbiyahe tayo. Rudy, kumusta tibos mo? Nasayat mo, tanti. Sigsigaan na kayo una yan. Una yan, mailiw launa yan kanyak. Putno da ito. Kras na kayo na samot ni boss. Anya mo ti bagbagam mat, Rudy. Nalakayan na baro ni boss, anti.
Ket nabakatan kayo matabalasang. O jag bagay kayo. Anya? Dahil ito apartment nyo, ha? Dua ti kama na, kompleto. Adda TV, ref, paglutuan, kenda dumapay akasapuran iti kusina. Talaga mo't akinumpletong, Rudy. Fully furnished na talaga. Talaga kasta ditoy. Ken nasayat ni boss, basta nasayat kamat ken kuana. Ay, thank you, Rudy Barok. Awan na nyaman nanti. Ayon tun bigat gayam, masapol nga report kan Gemma. When, sir? Anyan ta, sir. Rudy ko namlatan. Agpada tayo lang empleyado. Di ko nam di. Humble kami ni Rudy, Gemma. Kana simple. Nasingpat na nakaturo ganti. Singpat kitab. Puno mo ti bagbagak. O apa yan, Gemma? Saan ka mati na matimtimag? Kwa. Wano, mailiw ka ni tinapanawa mi lugaryo. Saan man? Ngam, awan amok ngay baga. Ngaminjak nam naman nakastoy ti sangkot. Oh, anyat makunam, Gemma. Awan nanti. Bili ba kiti kinaasikaso da iti empleyado da? Kasta ni boss. Ay, man ti kakasta nga amo, anti. Wan iso nga nagasat tayo nga empleyado. Iti da ito'y akumpanya. No kontento ti empleyado, sigurado na sayat mo ti serbisyo kung no trabaho da. Ay, wan awan makunat empleyado. No anya ti adda iti kontrata, tungtong palan ti managements. Nagsayaat no kasta. Ang adalat ta dagiti managgundaway. Gaputa natalak dagiti amudan, gundawayan da wano, abuswandaan. Nasayat mo, tanapya kayo nakadanon dita. Juan, kat nagpintas pa iti apartment na pag naadan ni kinanti Mila. Nagsayatan no kasta. Kompleto. Ada amin nakasapulan ni aging iti kusina. Nagasat kayo na nakatumbong kayo tinasayat nga mo. Juan nga Rod, pudno ti kinuna ni auntie, di ada kami pelaan dita. Kan ado kami Pilipino o empleyado. Kasta ka di? Oray ti katalag ni boss. Pinoy madlang, ni Rudy. Ada ka duwayo alalaki? Ada, syempre. Nga masabali mo ti apartment da. Agin na dayo kami. Ada dayo ti bangir akalye. Kasta ka di? Gan nalakalan ti trabaho kati opisina ta filing clerk lang tinted na trabaho. O, di nasayat no kasta. O sige, baliwan man to ti Sarita. Rumor kami ka nga grocery ka nanti. Bye. Bye. Napod nung at na Pinoy, akakadwada iti opisina. Amangan no armenda ni Gemma. Eke nasayaat ano nakatumpong iti nasayaat nga amo. Aduket ti may padpada mag-abal subas nga amo. Wandatang. Iso asikamot dito, yagtrabaho ka, agurnong ka, tapno adda ma-share mo iti gastusin yun to para iti kasaryaw. Ngam, adda ni baga na kanya kakasla. Sa bali ti mapay kanya karina. Anya dayta. Aduda ka no Pinoy akadwada ijay. Oh, naku mano adda kadwa da alalaki. Kasanon na makursun na daan da ni Gemma katarmanda. Iso daytan ti imbagakken ka. Ngam, saan tatang? Saan kong ipalupos amaagaw da ni Gemma kanya? Kada nga rod maaramidam no makiasawa bilang ijay. Awam mon, basol mo no apay nga imadayo ni Gemma. Basol ko nga. Taidi adda dito ibagbaga na nga agsapol ka iti trabaho. Ang iniyaling-aling mo mo. Nagbiro ka kung diti trabaho. Nagbirok. Kasi ita, ada trabaho kiti kontrata ng engineer. Ngam ko di pala nga impakita mamaano sa mitanya nakita ti trabaho. Yakan. Ala, idawdawat mo asapay na kumata saan na ka nga isukat ni Gemma. Nasayat ti bus tayo. Naan-anay ti suportada kadagiti kasapulan. Wen, adan anam atawon ko dito'y. Kat saan ako niya agbirok iti sabaling employer. Sapay kumatag bayagak mo't ditoy.
No maaramid mo kit di amin akayat da, kan maaramid mahusto ti trabaho, agbayad ka. Talaga. Kayat ko ti makaurnungan ti. Kayat ko matungpal ti arapaap ko. Matungpal, basta agsingsingpot ka kunak manan. Ay ngam, Wen anti, aramid ka amin nakabaalak. Ang mga aramid ka dagiti na ito da trabaho. ay wen gayam, kumusta mo ti kaayan ayat mo? Awan mo't parikot. Kan manungal daw saan kami ang naginawag. Amangan mo't no sa balintier aramidan na. Ha? Ay, day tatirigat na ita. Amangan no sa bali mo ter aramidan ng ti kaayan ayat mo. Anti? Kita ma, amangan no sa balintier aramidan na kat si kanto ti kakaasa ito udi na. Apay nga taajak makontak ni Vic. Ultimo ti messenger. Saan anak ka online? Ay, sana suminay ti panunot ko tinaibag ka ni auntie. Saan nga agbitot nga garamit iti madi? Sapay ko ma. Tadi nakipaayan iti pagsakitan tinakam. Tano kasta ti aramidan na. Tiyak lang mo nanyamot ti aramidag. Ay ayatek man. Nasakit man tinakam ko nagsina kami. Maiturak mat nga ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan mo ang makontak ni Vi? Wen auntie. Ti messenger kan si number na. Tiyak makontak. Kaano pa'y? Na mga no busy iti trabaho na. May baglaang ano kasta? O ano, adamatan sa bali nga aramidan na. Ha? Yak man na mo. Narigat ti kastoy. Nagrunakit awan sa bali ang maawaga mi jay. Wen nga ho auntie. Ti ama na. Awan ka dit cellphone na. Awan samat. Kasano nga rudan? Uray klatan na agon line ti messenger na. Ngala. Awan met nga tatita ka sa gapuna saan mo ang makontak. Saan kayo sa timang buribor kan ka? Auntie. Nubilang ta isukat na kanto. Anya nga ron ti mabalin. Sumapul kamot iti sa bali Kasta lang dayta. Auntie. Tuta, saan kayo mo ta nagkasa? Anya jay nadamag ko. Si Kabik. Anya manan? Ay sus! Saan ka man nga agloko-loko? Saan agaputa awan dito iti kaayan-ayat mo? Kat anya laditan akalukwan ti aramidam. Agtayamat. Ay sus! Adda ka no kakuy-kuyog mo at aga sa bali apurok. Manano ko ma. Nay, Daka sa iti makikuyog iti babae. Nang runa no! napintas. Salbag ka! Rabak ko lang tatang. Anya aya. Basol yumot lang Nagloko kan! Anya mo't ti basol ko dita! Nga may naganak ni nanang iti gwapo. Pogi. Langgong! Saan mo man nga alaan iti rabrabak ti bagbagak si ka? Saan kan ang makabirok iti kas ken Gemma? Anya? Sandakas. Uray katawan mat ni Gemma dito Hindi na tungaman. Nasa bali akakuy-kuyog ko. Kano nga tangag pawit. Tanda pangidit ko kin Jeremy. Anya kita nagkasat ako no matagikwak ti kinapunggana. Sos. Bako pa ng bagiti lottery Dua taon nga wan ni Jeremy. No kasta. Agkasam na ita ka pa o da panagibtor iti iliw. No kasta nga ron. Masapol nga da pangibaw ingak iti matang ko. Kabayatan ng awa. Hello, Gemma. Oh, kumusta ang trabaho? Okay
Okay lang, sir. Wow. Sir, talaga? Siyempre. Ada tayo dito opisina. Kan sikat superior ko. Okay. Angam na dati tirwar. Rudy Latan. Okay. Wen gayam, kumusta mo ti pamilya manapanawa mi lugar tayo? Kumusta mo ten? Mabalin ka, dis. Santa pagsaritaan day ta. May salita rason no apay ngay mayak dito nakadadayo lugar tap na makailiwag ka. Ah? Sorry ha? Nakasangamin tinapagtanda. Ulilan adamang ni Gemma. Natay iti aksidente dagiti naganagkan ko anak. Basta gayam? Agmay may sang anak. Awan sa bali akabagyan na ijay no saan ada kami. Kang kasinsin ko day dinanang na. Nasa napayagan anak pa sa amak day jay. Saan na mailibliwag. Kasimat nga ron no kasta. Awan ka din kaayan ayat na? Ada, ngamday tati parikot na ita. Agdualawasan adi na makontag. Oh, Pemat. Saan ko nga mo? May dito itap no agor nung iti gastusin da nga kasar. Kan para iti bangunan da pamilya. Apay nga iso ti agorno nganti. Apay, awan ka di trabaho ti kaya nayat na? Pasarayad da. Nung kaadwan na kanu nga awan. Oo. Wen, maawat ako nanti. Himbagkit din ko namin saan nga manugot iti singasing ti lalaki nga kasarda nga umuna. Nga uray mayor laang winwes. Nga pinalakadag anarigat dayta. Ang mga nung ibusin nan tulang iti bisyo na ti ipawit na. Mabalin nanti. Kastagayan ti pakaritaan ti biyag ni Gemma. Anam nakita. Nasingpet anti. Wan, awan makunagkan ko ana. Uray bugbugtong nga ana. Saan ana panuynuyan? Nay, asino nga tamot dayta? Ha? Na mga orasyon, tata. Kastamot. Apay, asino ka? Gan anya ti masapul mo? Ada ka din, Vic? Ay awan dito saan ko nga ammo no asino ti kadwana ken sa dino ti nagturturungan na. Amangan no napanman nangisok mo. Kasta ka di? Oh, di magasak iti balay da Gemma. Taada na kay baga kanya. Apasaray maturog ka no ijay no? Awan mat. Anya? Day apay basang anya ti ibagam ken Vic aya. Ada ko mapangawisak ken kuana tata. Ada nga mindar ayak a birthday party. Awang kadwak. Ay, amangan no makadanon dayta iti kaayan-ayat na ket puon pay tiririda saanan. Ay sus! Saan da pa'y mo't nagasawa? Kan ada iti adayo tata. Di na may tiragsak ni Victor. May paay ko. Anya? Sige tata, panawan kayo pay. Ay, salbag. Delikado na ito. Maday. Embag, tandakan. Apay man na ya. Nagkapwam. Sinara ko matimay sa barkadak. Hindi bagbaga na trabaho. Kan kumut anadanon ni Jibalay da. Nagkita kayo iti dayjay nga ampang, ha? Ampang? Wen! Masino? Ay, saan ko adinamag tinagan na? Ay sus, Maria Cosina. Kurang nalain ang makitang tilangit iti suot na. Nay, sino ti magpagayon? Saan ko nga ro adinamag tinagan na? Amangan mo ni Shermy. Kasiguro
Malbalaagan ka si Kabek. Oo, apay manen. Saan ko akayat dayjay a babae? Tatigtig na'y nalaengain kat saan ang mapagtalkan. Anya? Saan mo man napaglukwa-lukwan? Tabangan no maigayong-gayong kakinukuan na. Kat saan kan ang makaalot-ot pa'y lokaw. Anya dagit ang ibagbagayo tatang. Saan man nakatawaan salbag ka? Podno ti ibagbagak. Ay. No, dayjay ti maasawam. Pangpangaasim pangpangaasim. Saan mo nga isang sangpet dito'y balay? Maawatam? Anya? Mariknak ti iliw ko kani Gemma. Tay, titirigat na ita akong nakakon. Ni. Ni-share mi da ito ya. Hello? Vic, sa dinadayan mo? Adag dito balay da Gemma. Abay aya. Umayap kita. Anya? Suliso ka talaga dito ya. Hello? Ada ka pa'y dita? Uwan. Adala ang napatag na ibagakan ka. Si bagam dito na. Personal di kayat ko. Amang ano da makakita king kay ti ay mo dito eh. Sus, anya ko ma. Awan mat kita ni Gemma. Sige. Kita ka din? Uwan, sige. See you. Bye. Yan nga tamat ti bagana. Ay, sakti madanagan. Nung makadaanon kan Gemma daytoy, kasano pa yan? Ay, saan ang mabagbagaan ni Beck? Ay, sus kalaklakayan na ya. Naibayagak la nagbakasyon na jayan nakabagis ko. Noon niya laditan, ter aramidin jay putot mo. Nay, apa akas na tikunam? Kaslaan na basol ka? Nay, di mo lakat na magbagaanan. Aho, kasladi mo amo di anak mo dalin. Sigot mo't asaan adumdum nga iti sao. Kasano, numaamon ni Gemma ti kalukan nga aramidin na. Abang ano'y sinanan. Makaambo di tan. Asino nga ron ti mapabasol no saan nga isumat laeng. Ay, sus mangibabainan ni Vic. Rumrumwar lang nga ruda naman ang gundaway. Iti panagayan ayat dakin di Gemma. Sakas ti aramidin na ita. Teta nga ron ka. Nagasat kit di ta kinayat ni Gemma nga oray balyodong tilukaw. Ay, day tagarod ka. Palyodo nga napagklan jay anak ta. Kat mas ta awak. Ta napataglat tamot ka ni Gemma. Agasam. Nagabrod tap na makaurnong lang iti pagkasarda ka no. Oh. Baliktad nga rod. Ay. Isukit din a babae ti agpingpinget nga agurnong. Aisot usaranda nga agkasar. Ay, iso, anagasatan di anak ta. Isot kagasatan ng dalin. Ay talaga ang bagbagaam ha. Narigatan na makaaramit iti ada apakaiba-abainaan. Nangitugot ak iti pagsangwan ta, Vic. Daytay paborito nga inuman daytoy. Anyan. Anyan. Anya ti ko nam nga niyan. Toy ka di arak? Saan? Unay katanagpo daw ang dagitiliks mo. Oh, dagito gayam legs ko, tikit kitaam. Dagito ti aset ko, tap na mom. Oh. Amang ano, di mo maawatan jay kunak nga aset. Kwa. Mawatak mo ta. Sa nagapunta sana ka nakalpas iti kurso. Kat pagarupam. Nasaan ko amawatan. Di bagbagam. Rabrabagan ka lang. Agpasugnod kan sampay. Anya jay ko na mga ibagam? Dayjay? Kayat ka ngamin. Anya? Naala sa panunutan. Bayaman? Kayat ka. Kwa. Anya, kayat na. Di ka man nagbalin ako na. Tinasayaat, agtagay ta.
Naimas to'y ginatang ko apulutan ta. Ay, Tagay mo. thank you. Mabit lang nga. Karga akpay to'y basok. Tos. Oh, ditos. Pulutan. Sana ba ni? Uray manganta ni ti pulutan. Ah, Saan ta pagsasaron mo ti tagay ta? Ta mga no, malabsan ta. Diyan kaya ti mabartak. kwa. Apa ya? Nagitugot kay ti arak. Tapno, ada pagsangwan ta. Sagay sa tapay iti tagay. Uray, agpulutan tantulangan. Mayat no, agpabarala di pidit-pidit ti panaginom. Tano, mabartagtan. Awan serbi di, yung ko dito yan. Kay limon samot di boyfriend mo? So ngay may ka dito ayan ko? Don't say bad words. Apa ya bad words? Di mo ko na bad word adenggan. Di may papa ni jay boyfriend mo. Bad words ya talaga. Gaputain sinak ko. Kasta? Sikat ti kayat ko, Vic. Shermy, inarakop nakmat din. Di mo ibaga, di mo kaya ti panangarakop ko kan ka. Anya kita jakayatan? Naglamoy itong tibagim may idagkat kanyak. Umay ka nga rodin. Oops! Di nag-ikuyot papananda pa'y laan ngay. Iti kwarto, may. Iti kwarto ni Gemma. Umay ka. Tumawag iti cellphone ko. Ni Gemma. Sino tita umawawag? Apa hindi mo sumbata? Aban. Bayak kita, tago ma. Sumardeng to, no di na ma-orit sang bato. Sino nga mindeta nga umawawag? Ay ko, tayo man nakautangat. Agsingir lagid di. Yak mamati. Nakautangan dito umawawag. Mamati ka kati. Sana ka gululbon. Nagsardengan. Siyang kumagayam ti ng sumbatan niya. Imbagak lang arudin ngagsingsingir day jay. Kahit mo asika ti bakang tibasawang day jay ngagapag 5-6. Anya? Ada inutang mo iti lending? Ay ko, adang mabito na mabayadan day jay. Di lang amin makatutor ngagsingir. Salbag day kolektor. Umawag manan. Siyawat ni Mang Sumbat. Saan? Ni Gemma rin ito umawawag. Oo. O di nasayaat na iso. Tay baga kasaan mo na kaya? Saan? Tay tati Timor Arabitin. Sige. Naisip ko na. Maturog tapay nga rod. Nagmayat ti maturog dito matrimonial bed. Kama na kitidadakil ni Gemma rin ito master's bedroom. Isunto ka no ti kama min, ito nag-asawa kami. Gatamot ng tiyag kamkama. Sinasaya, umahong kan. San ang mabaling nomyang ka dito? Anya? Rabiin? Papanawan na kitin? No apay ang naturog tapay lang amin. Nagawit ka kumantayin. Sa anak nga gawin, umianak dito yan. Anya? Isa na mabalin. Sa orka? Itatanalpasan na kon. Pagawidan na, mauray rabrabi. Itaak man, napagawidan na kailang. Sana ka nakangas. Anya kan sa. Inarusip-sip. Anya, pagawidan na pay. Sanin. Umiyan kang rodin. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Anya ti kayat asawon tinaidanon kanyak. Nga addanapan a babae iti balay da Gemma. Kat addamot ijay ni Bek. Ay sinalbag. Aging gaita saan pa'y nga imay dito'y ni Bek. Kayat na asawon. Addadapay laang ijay. Ay makangag iti sao kanyak dayjay alalaki. Nakababain. Kasanaw no makadaanon dayto ikan Gemma. Nagbiita na nagbaliw ni Vic no bilang antik. Talaga akas ta ti tao, Gemma. Sana day ta ti mangdadaal iti biyag mo no bilang. Adu ti mas nasa isayaat kan may kariken ka no bilang. Anya ko mati maalam ken kwan. No kunam nga awan na talga da trabaho na. Kayat mo, asi ka timang biyag iti pamilyayo. Auntie, Saan ka nga upayan? Winoblagan. Ngam agpanunot ka kuma. Agpraktikal ka. Ken saan laang aday ta? Saan ka kumang agbalin amaag? Asi ka pa'y ti agragot launay nga agurnong iti gastusin yun nga agkasar. Naimbag kumano dua kayo. Kad may isa, lalaki ti ad-adang akin responsibilidad iti dayta. Mabitlaan. Adap awag ko manipo di Pilipinas. Nimot Antim Olga. Sungbatak laang biin. apay ana arami di fiktikas jay, auntie. Agtignay kan. Masapul apumanaw ijay balayo ni Bik. Awan karbangan nang ang nagdi jay. Saan ko ama ukuntak? Kasarita ta ni Antim Olga. Tamapan na kasarita nila kay Punso nga ama ni Vic. Ta iseradan ti balay mo. Alaan da ken Vic titulbag. Uwan, auntie. Hintun addan ijay ni Antim Olga nga ayan nila kay Punso. Hawagan tamanen kat kasaritam ti lakay. Uwan, auntie. Saan nga mabalin ti kasta nga inaramid na? Ijay pa'y tinangiyawidan na iti babae. Ken nagaramidan da iti saan anasayaan. Idinto takayan ayat mo. Anya ka di tinapasamak, auntie. Apay ang nagsangsangit ni Gemma. Linuko ti boyfriend na. Anya? Esus, kaano lang nga dati Dubai ni Gemma? Nagaramid adagos iti kalukwan ti loko. Ti dakas na. Mismo nga iti balay da Gemma a pinabantayan na iti daya alalaki tinangisang petan na iti babae. Anya? Bastos at talaga sa iro. Depres ni Gemma. Kasaritak ni boss. Taure aglibpay laeng. Sige man barok. Ay na, sangit a sangit. Nagadukat asa iro at haon, auntie. Ornusen mi basit da ito'y. Inawaga kon ti kabsat ko ityan. Isuda a mismo ti mapan makisarita iti ama ni Big. Ikandado dan ti balay da Gemma. Kat daan ti na olgalaangan ti mga yuwan. Sa dino ti nagturugam ta itaka lang, Charme. Balog ka nga talaga. Ijay langit, tatang. Anya? Kwa? Naturog ak iti sidong ti lalaki ngay ayatan. Ha? Sige, tatang. Kayat ko pa iti maturog. Nang mag-shower ak pa nga umuna. Sinalbag. Sino alalaki ti bagbagam? Ni Vic, tatang. Anya? Anya kaday di balay da Gemma, tatang? Ayan titulbag ti balayda. Ha? Yak mo! Itad mo kanyak. Ken alaam aminan abad badum dita. Ket yawid mo ijay balay. Ne, anya ti kay tasawan da ito'y? Tamagong pailaang. Saan mo nga urayan nga umay dagiti barangay officials? Wano ni kapitan?
Anya? No di ka kit duldog, langgong. Pinagbalin mo kit din a hotel ti balay ti kayan ayat mo, loko. Saan ka nagrason pa dita? Agtignay kan, sakpay asumangpet da Olga nga anti ni Gemma. Anya? Nakadanon matan ken Gemma ti aramidam. Isu nga awan mo, bek. No di ka kit ulaw ang mamimpinsan. No kasta, amo ni Gemma ti amin. Kung nagtumot kamin kan kaluko, ti amom, awan makaidanon kan kuana. Nalipatam nga dapat kabagyan na ditoy, ah? Ay, kababain ti inaramid di anak mo, bakit? Asino nga min ay haday di a babae? Taga-sabali apurok ka. Imayan iti naminsan ditoy, di awan ka. Kat, inati ampangan. Aniya? Kaimparupan na kanyak asaan da kano pa'y matgagasawa da big ken Gemma. Ay, Jesus Mariusek. Ken adda kano iti adayo ni Gemma, ket saan na ama ipa iti ragsak a kasapulan ni Beg, nga isulaang ti makay paay. Ay, ampang nga talaga. Ewan, isu aday jay, napanan indanon di salbag. Anya, nakontak mo? Saan pa, auntie? Bayamon, lipat mo. Pagan anong ti lalaki akas jay. Nakatalikod ka lang iti apagbiit, insukat na kan. Nibikti mo nga ayat ko, auntie. Maawatan ka. Yung mga payanag ba nagakastoy? Ada sa bali a plano ti apukan ka. Ilisi na ka iti pakaysagmakam. Tano nag-asawa kayo, kat kasta ti mapasamag. Ad-adda adak sanggasat ka. Auntie. Agyaman ka kidi. Tanaam mo'am adagos ti kinatao na. Sakbay anay lawan ka kenkwana. Naimbag kiti, saan ka anak kikalay sa kenkwana. Mauray wes wen nung mayor laan. Sakbay nga imay ta dito'y Dubai. Awan ron ba nga paglidayam, honey? At ito'y. Nagbaso laki ni Jeremy. So what? Saan kayo pa'y mag-agasawa? Jeremy. Saan ka ngagdanag? Siyak ti mangpunas itilagdaang mo. Kan saan ka ngagdanag? Tangay pinapanaw da kan ije balay ti ex mo. Dito'y kan balay ngagnaan. Anya? Kan agkasartan iti mabiit nga uray mayor lang. Kasar ko nang? Juan, apay anak pamulagat ka. Kwa? Di mo ko na nga kalpasan dagiti napasamak ka data. Kat di nakpailang ikalay sa. Jeremy. Ay ayatan ka, Vic. Kat no talikodan na. Agbag ka lang. Anya? Agdin na kayo, adi pa'y nagkasar? Untata. Agkasar kami kan mayor. Sinalbag ka nga, Weng. Kasta kalakati pampanunutam. Ay ayatak ni Vic, tatang. Tikit lakam nga agsukat tinumbyo. Anya ko mga ron. Adaman kinadin na medjay syudad, ngem anyangay. Insinak nga ron. Adi na may ti kayat ko a klase ti panagbiang. Ket, dayjay nga bek. Amok, amaytid na. Tagmay may nga anak. Kung damat amok atawidin na kadagiti naganak kon kuana. Ngem, awan trabaho na. Agtrabahon to no agasawa kami. Nagkalikagong ka iti sanga salop. Ngem sanga kaban tinapukaw mo langgong. Sermon man na ako nak. Anyat nagnagan mo. Tatinutupam kitin daya babay. Nasulisog ka nga rod. Sulisog nga. Loko. Saan ko pagbabawian, tatang? Gusto ak man kin Jeremy. Suot nang iti ili ko kan Gemma. Langgong? Bayan yun daya, Gemma. Ores, saan ko mga maday mabalinbot?
kabalan mi kumamot agkasar nga oray simple laan. Adamod da mayor winunoy huwes ko ma. Nya! Ambisyosa mat ngamin. Kahit na pelang ti agkasar iti simbaan. Kanya nga ro di sumati arapap nga laman. Dula amin. Ni, Uri mangkit di aming asimbahan ti pagkasaran nyo nagsina kay tumot laan. maalala, dagan ka. Saan ko akayat nga isangpet mo dito'y dayja a babae? Pangisang putak nga raw dito mo ti balay ko. Dagan ka. Saan mo to alagi dawain? No saan ang nasaya at ti panakilangan mikir ko na? Abagan no saan mo ta husto timbang gamit ti anak mo, asaan na ayawi dito jay babae, intong nagasawadan. Bala, isangpet na no isangpet na. Saan ko amay kare, anasaya at ti panakilangan ko kenkwana. Anya, kat nga minta dilakit din nakapagtep-tep pa. Uno, nalabanan ako na day ta asuliso. Kalukuhan? Oh. Talaga mo ta naggartiman namat day diyang ampang. Tagasanaw, kas itin ako na kurang nalaangan ang makitam ti langit. Itikas jay iti ngay tsura na. Kumusta kang Gemma? Okay lang. Oh, okay lang ko nang may ladawak iti lang nga analiday ka. Apay nga minakastoy. Apay nga minakastoy ti paspasarek. Kas di lang arudan tinagbanagan dagiti dadakkel ko. Kastoy mo ti pagbanagan ti inayat ko iti awan kaswing na. Saan ka ngagdanag? Adaak dito eh. Adaak dito'y anak kasagana ang mga dingay kan ka. Rudy. Saan ka akayat agundawayan? Gaputa aglaklak ang kaitiladdaang. Yan makasagana ka mga dingay kan ka. Agsipod na nagbalin kan anapatig kanyak. Saan mo asayangan ti pan nakapukaw ti gambang? No ti kasukat na ket may sa abalitok. Anya? Ibagakkan ka ti podno. Ayayatan ka, Gemma. Ngam saan ka nagdanag? Saan ko anam namahan ti sungbat mo apakaragsakak? Tamok. Si susugat pela ang tapuson. Ngam no may kariak. Palubusan na kumaamanghagas iti day tasugat. Babaan tinapudno a panagayat ko kan ka. Saan ka nagdanag? Ure no kaano ang mapukaw ti saan iti barukong mo. Intun awanan ti saan. Saan akon amas daaw no nagpudnoken ka ni Rudy, Gemma anak. Ta idi pa'y lang. Madlaw mo't nga da panaggusto na kan ka. Babaan ka dagiti panagsasauna, kan panakilangan na kan ka. Awan mo't kiti makunak, auntie. Nga makapayakas ti nagmanagan ti relasyon mi kinibig. Dalan amin ti apo dayta, kunak ba na? Tapno ba nagka itinasayaan? Saan mo a-deserve ti maluko? Tanasingpet ka. Nay, adaawag ni Antim iti messenger. Anya nga ta ti ibagana. Makitam. Kay lalaam pay laday jay a tao. Inkasarnan day jay a babae. Auntie. Saan arumbang apagladingitam? Maragsakan ka kidi. Tanasapsapa ana amam ti punno a kinatao na. Asaan a mapagtalkan? Pulusan niyak pagaropan na marami ni Vic kanyak ti kastoy. Nagpintas dagiti plano para kada kami. Kirigat na. Si kalaeng tinagplano. Tay kunak nga roten. Apay asikalaeng ti agurnong iti pagkasaryo. Imbes ko mga iso, wino agtinulong kayo.
Saan ko anam naman nga ubaw gayam ti panagayat na kanyag. Saan ka nga idurduron wenno inaknak man anak? Nga maawan dakas na no aklonom ti panagayat ni Rudy. No adamat kay mudingan na di tapusom. Tay kunada nga ron. No nasugat tapusom babaan iti ayat. Ayat matlaeng ti mangagas. Sa dino nga ron, ti pag naadan nyo ita, Siyempre, hindi balay David, tatang. amok, nasakit, tinakam da. Dati kaya dakit, ti kaayan-ayat na nga adagaya mi jay abroad. Kaayan-ayat na pa'y matlaang. Kun may sa, adayo pimpintasak ng daya a babae. Iso asaan nga imposible, asyak ti kinaykayat ni Vic. Kas nakita mat, itilaang nanang na, ti ada idi, nagkasal kayo, ken Apo Mayor. May anyo, adaya marami ng daya alakay. Anya? Kun saan mat nga iso ti kadanak? Ni mat Vic. Tsak kaya nga baling kalaan nga agas, iti sakit tinakam. Uno sugat iti barukong ko, Rudy. Gemma, Ikan na kumay ti panawon amang iwaksi amaming pinsan iti saan. sige. Maawatan ka. Kasi tinakunak, urayak deta panawen. Inton agmaumawan ti saam iti barukong mo. Agyamanak iti dayta panagayat mo. Ikarik. Saan kanto ngagladingit pa'y, Gemma? Agtalagakan ka. Ngam kasi tinakunak. Ikan na kumay ti panawan amang tingiting iti husto iti riknak. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarulo ngayon kami patangatang. Kabayatan ti kadak dito eh. Kan nakadwak ni Rudy. Nakitak ti kinasaya at kin kinasingpat na. Napakumbababay kan. Kunan ni Auntie Mila. Bats na ti mama ni Rudy. Isupay tinang tulong kan kwa na anak ka umay dito Dubai di. Nasaya at damot nga rot no kasta. Agpaiso. Nasakit tinakam ko iti panagsinami kini Vic. Ngam in-ino to na mailiwiliwa ko ti amin. Tanagdakkel ti kinasayaat ni Rudy kanyak. Hanya ti kinudablakay. Kanay da nga agapa ken Vic ken ti manugang mo. Shot ko na niya balayan. Anya ka do ti po ti riri daya. Tikawan, diretso at trabaho dyan anak mo. Ay, dahitan tay ko na. Sakit social ba't ngamin, daya babae. San ka naman makarwar no sana nakamake up, nakamiste. Lalalan di anak mo lang gong. Ay, gusto ka. Dahil ka na yun kung ibagbaga kang wana. Anya nga ita, sana na makabiro, kitikas ka ni Gemma. Panrumbang nga pabasulam, tasikate na gusto di dayta. Bisit kit di. Makisinakon kan ko na tatang. Anya? Kasanon tay sikog mo? Enton may pasngay ko. Ibatik kada kayo. Anya? Bagtik kansan. Awan, mabagtitak. Tadakdak ka ng bagik ti babawik. Ampang kamot ngamin ako na. No di na kumasinulisog, sa anak lawan king ka. Anya? Pagnumat, si kamot tinang danon kanya kiti balay da Gemma idi ha. Ay, bisikit di. Iso at di nakpapasulan siya ni. Uray ko man no sa anak amasikog. Tapanawan ka latan. Adi ore ka tita, lukait mo. Ha, nadadal mo ti biyag ko kapangin ka. Anya? Wen, amukla akas ti banagan ti amin. Uray anyat inararamid mo.
Sana ka nagpasulisog king ka. Tanagunod mo ti ayat ni Gemma, Rudy. Wanan di, kinapod no na, damok ti agayat. Kasta ka di. Naragsakan na na ikariyakan ko na, auntie. No amo ti babae ti agpili iti lalaki. Pilian na ka. Amok ti nagtaudam a pamilya. Agyaman na kanti. Iso a kinasaritak ni Gemma. Lipaten nanday di alalaki anang luko kenkwana. Kat masapol nga iwaras na ti panagkita na. Dapat yag, nga dapay masarakan na anasaysayaat ng iso. Kan ad-adda amay kari itinapudno nga ayat na. Tinulungan ta kayam? Saan ko ngamin akayat, ama ulit ti pan nakapasakit na. Wananti, saan na deserve ti malokloko ka nagladingit? Hamusta aging gaita. Saan na paila ang amay liwliwag tinapasamak kadag itinaganak kenkwana. Ay, awan pampabasulob Tay subat ti kinayat ko ti kasyayan ako. Binalbalakadan na kamat. Kastaw na iti panagbalbalakad ni tatang mo kan kagab saan po ba't yung pangpangag? Saan ko anam naman ngamin nakasto ti pagbanagan ti amin nanan? Awan umuna ababawi. Tuksak siguro da ito eh. Tasan ko anatakdiran ti karik ken Gemma. Lakit di Tidakas na. Nagkasar kami ken Sharmi. Oray kahit ko tagsubli. No mapakawan na kumapay ni Gemma. Awan na. Narigatan ang mapasamak pa eh. Nalalam daytan. Unay ti kastoy. Nakalukat ti balay da Gemma. Ti kamsat ni manang mila da jay. Kat adda ka kadwada ngagdaldalos. Ken kasla mo tartarimaan ti balay. Pumasidegak man. Apay sumangpot ka din ni Gemma. Unagpay siya. Nagdua taon kaya man sipod na pan iji Dubai. Nabartet ka manen, anak ko. Kasta ka kadilatan. Nya kumapay nan? Nadakadi pa isirsir biti biyag ko ay ati ko na ayumot. Ay, yung nayati kasta alam. Nagkutong ka pa yan. Naman madlan sirsir biti biyag kanyak. Nang runak sumangpad ka nun da Gemma kan tinobyo na. Ay, woy. Adala sa kanyak ni Olga. Akabsat damila. Gusto mo't lang aro tinangag ka saritaan na kita istimar de balayda. Nagbalik bayan na kano kat ang kasarda sa adat tungod ng subli iya abroad. Paya kasto'y tinagbanagan di amin nanang. Sika lang tiba kasungbat iti dayta anak. Saan mo ngamin nga inilala ti relasyon niyo? Anya ita, tinagbambanagan di anak ta, lakay. Huwag nga rog. Namarang rumbang nga papasulan na, no di bagay na. Naibagakin ko na daytan. Ay, masasya anak. Ray kasyam. Ngam di na ba't kasyan, ti bagay na. Huwag kayam. Kasano tayo anak ni Charme? Ibati na kano, nagsubli, di syurad. Ibati na kadagat tinaganak kan kuha na. Kasano no ibati na kinibik? Nga nga ti banagan tubeng. No ibati na kinibik. Kat kasi mo ti mapaspasama kita anak mo. Binagbaga ako. Yung dispirado launa yun nibik. Kayat nan sa apay kat din ti matay. Kinamag na ita. Asino kumataking basol, iti kasta nagbanagan na.
Isumot lang Pugno gayam, simbang pagkan balasang ko. Wen, tata. Agkasarkan samot kanon. Wen. Nasayat. Kablawang ka, di mabalasang ko. Agyaman tata. Ay, sorry. Ada nga min na panandarudi kanti ka anakak. Yam amok kumakada kayo. Kat Sorry tata. Saan kami nagkatuluyan iti anak yo? Ayawan rumbang, ikidjawa mo ti sorry ata. Ti anak mo ti nagbasol keng kaji ma. Tata. Ay, no amom ko ma. Ti panang babalaw ko iti anak may. Nalabit. Na ito din saan ada kami ti kagasat. Kita niya nga, ti nagbambanagan ti biyag na. Habang na pa yan, tagbagtit nung makita mo di kalsada. Agbarbar, taglantan, tiraramidin na. Nagkutungan, kan binaybayan nan ti bagina. Kasta ka di? Wan, din sabi ko nagdigdi ko san. Sana na pulo sa dumag, ti patigmaan may, adadakgal na. Ayan ti asawa na. Ay, awan dito yan. Makabulan lang, kalpasan na nagpasngay. Bimanawan, imawaran. Imbati na kadagiti naganakkan kwa na tubig. Anyan? Kasimot di anak da. Talaga, nakakasipiman. Pasaray, mapanmimot kitaan, tanyang arod. Awatan milata, kasapo ko may. Kasta ka di tata? Mangmangtad kami matititulong para ijobing takasi. Ay, wan anak, kaslagbag titon ni Vic. Ay, namakitam la siguro tilangan na. Ay, kayat ko makita, auntie. Orekas jay tinaramid na. Kayat ko makasarita. Eh, saan mo ka din akagura ti sigudakayan ayat mo? Saanan, auntie? Agyaman nakpay kiti tanasapa anamok ti kinatao na. Ay, sabagay mo't kit di Kan, saan ko kumaan nasarakan ti lalaki amang ipatpataglaunay kanyak. Pudnumot kit di ti kunam. Ada na pukaw mo nga napatpatagayam ti na isukat. Agpay so day tanti. Arig na, gambang tinapukaw kanyak. Balitok mat, tinabiro ka kakasukat na. Ay, pudno ti kunam. Kat itapay lang, kunak anagasat ka pay lang ta saan ka naglawan ken Vic. Wan, kat nagbalin apasot ti biyak ko. Napakawan ko ni Vic, auntie. Yamanak, ititulong nyo abalayan. Awan na yaman na abalayan. Ori kasya iti nagbanagan dagiti anak tayo akat. Adalat yamat pagrebengan mi iti apo ko tayo ta. Awan mo tamo na iti amin na napaspasamak. Wen, abalayan. Iso nga. Ananur sa nyo labas si tato Ada na itulong mi anya abalayan. Wen, abalayan. Sana bale tano makawaywaya kami kat. Mangtad kami tulat tamanan. Agyaman at abalayan. Kat mabalin ka dia sublatin mimot niya po ko tayo. Ay, wen abalayan, mabalin. Ay da, nakaay-ayat ti apo ko talaga. Ay, wan nga ron bakit? No makita ni Vic ti anak na, di lang at ay ayo aya. Ay, saan ko lang amo Isa di naman ti ayan nan aya. Ay, amok ba yan? Ay, wan kaya, imbay na ulga ang auntie ni Gemma. Agaw awes. Asa ka day? Awan mo't nasasaw ni Gemma kanya kadi nagkita kami. Magano nalipatan na Ngata Anya, mapanta. Ay, si Kalatan babae na. Ay, mapanta Tadi nakit kurain ana sakit tinakam tay tinagbanagan ti ayan ayat dak ni Vic. Ay, saan ko nga mo. Makitan to. Saan ko ama unaan ti agbain.
Tan nang ranan ka dito'y sangot istorfik. Mabalin ka, kasarita? Gemma, Apay kastamot din ang banagamon. anya kumapay ti sir-sirpi ti biyak kanya. Kalpasan ti amin. Pakawanan ako man. Awan rompe nga pagdanagam. Sana kadakas sa tao. Adi na amo ti mamakawan. Agyaman ako. Saan tayo tengal dagiti paspasamak, Vic? Lading itak, no? Gapoy ti atayok. Isot nang iduron kan ka kin nangibawin kan ka iti sa bali. Narukupak, Gemma. Aklonak. Siyak tinagpasol. San ko anaawatan tinapintas apanggap mo iti adayom. Naging pupukudak. Okay. Saan ka na lagi pang tinapalabas? Agbalindala nga napasot ti agdama kan masakbayan. Baliwam ti mangrugi. Sana kasta? Binaybayam ti bakim. Awan sa baling aking basol iti nagbanagan ti amin. No disika ti kang runaan. Ngamsahan aday tati pang dadali ti biyag mo. Gemma. Iti na minsan, nagbalin ka apas at ti biyag ko. Inayat ka iti awan kasping na. Ngam nagbanag nga awan. Ngam saan ko akayat adakas mo ti pagbanagam. Agbalin ka kumana ti Vic. Gemma. Kan panunutan. Panunutan ti may sapay akang ronaan na responsibilidad mo. Lakay kan bakatan na kitinaganakan ka. Kan adda anak yu kan Charmy. Sika ti ama. Pagrebe nga makitaan ti pagsayaatan ti anak yu. Taawan amo na kadagiti paspasamak. Dahil titikid daw ko, Vic. Mapatganak ka ti? Gemma. Iti maudi agon daway. Kas pamanagnak iti pamakawan ko kan ka. Arakopan ka. Gemma. Iti maudi agon daway. Anyan ang nagsinaw ti panagpuspusom. Nagbalinak laeng ama. Vic! Si Kakadain! Dati anak ko na ya ako. Nanang. Ay, Nanang. Sino kay tayan? Pakawanan dak kumakadak iti nagkamkamtudak kada kayo. Anya? Manipod dita. Agbalbaliw akon. Baliwak pati mangrugi. Bumangunak manan iti panakay tublak ko. Vic! Anyan? Ay, agyaman ak. Agyaman ako na kini Gemma. Iti panagsarita mi. Nalawlawagan ti panonot ko. Ay, Nakimpaglaw na. agpaiso na ita, anak ko. Agba niya nga ron. Saan na kayo tinagkatuluyan? Gapo amin kanyak nanang. Ay, San ko anaawatan tinapintas apanggap na. Iti adayo na. ang mahala-ala. Agyaman ako na iti Diyos na impangag na ti karkararag ko. Asapay ko matamalaw-lawagan matlaang ti panunot mo. Wananang. Agyaman ak unay iti pan nakalawlawag ti panunot ko. Ni Gemma tinaramat ti Diyos nang lawlawag iti nakulaapan a panunot ko. Pinaiturayak iti sakit tinakam iti nagbanagan ti biyak ko. Ti pan nakailawaan ko kini Shermy. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.